Tukon ka breaking news mishanung re which ka Sudan ka kwinen te konte shanak te laji so Sudan ku me Sudan ne te shanak ka wad medene ka jazira ntama te ka roj mishala da ku me Sudan keni telene tisne ka nak ne ten konten shanak ku ma da ka ne ten kon shunkel ka rebel RSF ki rapid support force agenda an bukon ladan teme leme lerme pay berish go rejen wo bay de nywaka yakel kata dana shal herme shay nun ke keja mi jira mi jidit ka Noor online tv channel don a shanga nyam kaji go rejen en wo jin bi subscribe ki bi de nywaka nasin ko kien bana lere me bana je chulinkel ken yam go rejen wo beje kwen ka tok english ka kora beje o ladye ka tok nuari ka raja dan lin kono gwasme roja dana shalat gwasa me kwera gwi kona me kan kono ka tungna tielare nene ka english jene nene kimen shalat ka kwinen konte shi investigation kan carry out one Sudan investigation committee in South Sudan with its finding. The Sudanese committee tasked with investigation the killing of South Sudanese civilian in Wad Medani has officially submitted its finding to Sudan Foreign Minister. However, the report has been deemed an outright insult to both the people and government of South Sudan. According to Sudan Minister of Foreign Affairs, the finding dismissed any accountability on Sudan's part instead of alleging that South Sudan is still recruiting its citizens to fight alongside the rapid support forces. In a shocking statement, Sudan Foreign Minister declared that the investigation is now closed and that there's no report will be shared with the government of South Sudan. This development is expected to further strain relations between the two nations. Stay tuned for more updates. Guay Michelle Guata me Joroja Dan and Goreba Nyoga Kel Guata me La Rojan Chalat Guata me Kumi Sudan ka Quinente Conte Shanek Re which ka South Sudan ka Wad Medeni ka Al Jazeera she can la ndob dana chalat keje keni te kone anaga de ne Sudan chicken kum South Sudan kan ne te kone la ji South Sudan chicken ke kwes dwer no chicken ke kwes dwer akene nana akene tele kene de sha kwan no bika wo bikan wan madeni bikan no gui ka dobe dana sha next Sudani bikan kulo te cha next South Sudanese re wujin guni bikan kulo blat wa ngwa ma shika report chicken shu gore report ikana gore report mo ludo ne akene tele ne di sha next la ji South Sudanese ko di keni ne de konte na ke kume Sudan kene itimo chunkel ke rapid support force alo lwaken ke kakur ki nyok ben kume Sudan kene te kene ititere kuro mo ko do brana chelat ke je ki chikan lat ke je ne konde la Sudani akene kuma resep ke rapid support force ntepin emeti kene lwakaje kuma South Sudan ne diala konti de koti de ka resep kene ke South Sudanese ke kujamo telemo ne no bine lat ke kuma South Sudan ka dobran kan lat ke jem kan ngoda lar kene ne kene kuma South Sudan ke jen gwasame lwakane de konti la jidwaren kon nyin kene ke kujamo telemo shale report mi bine kamye chikan lat no shari report mo chaja gek jen to bran chikan laran tam ken tel mishara report mo ba top ke mo ba kamne de kon te la South Sudanese ji South Sudan jen to bran shalat ke jen me en go en men chala ken de kon la Sudanese ken tel report mo ba top ke kwinen te kon te shana ko ken e South Sudanese lo ken kuma men te dor la rapid support force ka kur nyen ken ke kuma Sudan ko do bran chikan lat ke jen nan chala da kwere men tam Abdallah Fata jen do jen chalat ge jen South Sudan tel go report en case charge close ke kujamo jeno tel michikan goro bekan lat kuma South Sudan mende kular ye gwasme la relationship dung South Sudan ken Sudan tem jen tade we je kono la we ma the man ma be we je kono en do ba chan nek South Sudan izme shi do ma gwa ngai ke je win mon en tem shi kuma Sudan ye gwini jen wo me chikan lade ma gwa jen dana go de nyo ye kel en ban nyo je mu de biate malo bay